kumaha ieu? Aing tapi geus bosan sia. Jadi sangko aing. Erek kiraha atuh. Aing aya alasan we dulu. Saya bos ya. Ku aing ditojok. Tolong Pak. Kudu gini Pak. Galak ini. Minggu kemarin ka saya pinjam duit. Pinjam mayar-mayar heuh. Ku aing aya di. Maaf betul. Bapak teh polisi ya. Maaf Pak. Pak, abi pada disiksa ku dia sama tulungan Pak, abi sieun Pak. Emang boga hutang sekarang ini. 50.000 itu kan hak saya buat menagih Pak. Dia janji terus. Nih kebetulan ada bapak-bapak kan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Baiknya ini aborsinya gimana ini Pak? Tenang ya, duit 50.000 sampai pas ya. Jadi gimana maksudnya? Terus kalian Aduh, jadi kepel. Gimana jadinya? terus lah 50.000 mah digantian dipang bayar. Sama bapak dibayarin. Daripada pas ya sama bawaturan era. Aduh, hatur thank you atuh bapak. Emang Nun, bapak itu bapak polisi yang baik hati. Terima kasih atuh Iya, bapak ya. Bapak aja jangan pas ya lagi. Ya, enggak sekarang mah. Untung aya bapak polisi tah mengmayarkeun sia. Untuk paneh ku aing beakna. Salaman lah salaman. Jangan pas ya lagi Ya, ya. iya Pak. Pak nuhun Pak. Ayo. Nuhun Pak. Pak. Pokoknya jangan pas ya lagi. Ya, iya, iya. Pak nuhun Jangan, Pak. Pak. Pak nuhun Pak. 50. 100 cek aing cepet ambil 50 hewang. Lah kumaha? Korban batu kalau kali 50. Ya soalnya aku Pak. Sunyi sepi malam. Aing pa di bangka sia. Kayak naon itu? Aing rumah sakit. Aman pilih dibayar. Cicing lah. Ampun Ya, ya, Bang nah, tolong mangga tolong mangga. Ya, naon. Aing di Jadi kieu, aing Mang. di baco. Gade heula. Ya. Mama. Aman dia teh buka mari teh. Ya. Buka hutang ke saya teh. Sabaraha? 50.000. Kumaha teu dibayar wae? Jadi bayar wae. Ya urang teh keheul abak. Wah, aing di Batam teh dibayar. Tapi ulah sampai ka di bata tuh karunya, Bang. Kae sewa ya bayar. Ampun aing dia bayar. Bayar bukan hutang teh. Baca buka duit dan aya duit. Kurang kau bayarkan karunya, iya. Serius. Iya karunya iya. Bener membayarkan. Nah, kurang. Pak, untung aya si Mamang ieu tah. Lamun eueuh maneh di Batam ku aing. Gas, amannya. Nuhun Mang ya. Gas, pembayarkan. Nuhun Mang. Gasnya. Nuhun Pisan. Nuhun ya. Mang nuhun Mang. Untung aya si Mamang ieu. Mang nuhun Mang. Mau pulang hewang ih. Lu siapa kawannya? Jangan deui ya. Aing capek ceurik wae itu tadi. Ke deui lah aing jajan heula. Tungguan sakedeung deui suka. Ningguan saha eueuh. Udahan sakedeung deui. Ka warungnya Pak. Capek aing tadi ceurik wae.